Bisi 6 z'umweru zanditseho ibimenyetso bya HCR zinjiye mu kigo cyakira impunzi nsha cya Kabazana hano Inakivare zihasanga bene wabo bahaje imbere. Izo bisi zaje ziherekejwe n'izindi modoka z'abakozi bo mu miryango itabara imbabare hamwe na polisi ya Uganda. Impunzi ziva muri bisi ubona ko zinaniwe, zishonje kandi ku isura zigaragara ko zibabaye. Harimo n'abandi basa nk'abarwayi. Umwe ku wundi bakurikiranye basohoka muri bisi, bamwe bafashe imifuko mito n'iminini, abandi bafasha abana batoya cyane mu ntoki, abakuzemo gake bigendesha. Naganiriye na Sofia Nyiraneza ufite imyaka 90, yasohotse muri bisi ashoreye utwana duto tubiri, yambwiye ko ari utwuzuguru twe. Avuga mu ijwi rinaniwe kandi ryuzuye agahinda, arambwira akababaro ko guta urugo rwe kuri iyo myaka. Turutse Gisharo. Ufite imyaka ingahe mukecuru? 90. Imyaka 90 urimo guhunga? Ubwo byagenze gute kugira ngo muhunge? Bahoraga baraza aba bandi bakaza nijoro bakajyana abagabo tukashaka bakabashakisha bakabura bagaherayo. Nta muntu ngira babamazeho. Noneho ubwo ngubwo nguma aho ngaho ndakomeza ndahangaza kuva kera, kuva tabara yatangira ndakomeza ndahangaza. None buno mbonye birananiye reka ngende n'abandi. Ni ubwa mbere uhunze? Ntaho nagere kubona uhunga ufite imyaka 90 urumva atarakababara? Urumva atarakababara kweli. Nishita none se ko ntagira umwana kandi babajyanye guco nabuze ari guhunga. Nje ndabo mfite amaraso ubwo buno ntitwe twagakunda no kuza barazaga bakajyana bagasahura ihene bagasahura inka bakajyana. Nubwo hazi impunzi nsha, ibigo bishinzwe imfashanyo na guverinoma birarengerwa. Bivuga ko uko umubare w'impunzi hamwe n'impinja zigera ku 400 zivuka buri kwezi, ubushobozi bwo kuzitera inkunga bwakomeje kugenda bugabanuka. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.